yazi kuyenzeka umuntu aphumelele but angaku-enjoy ukuphumelela kwakhe. Lokho kudalwa yini na? Indaba iqala ekuthenini ungafuni ukuzimela wena. Uma ngabe kukhona into oyenzayo ngaso sonke isikhathi awufuni ukuzama wena ngokusemandleni akho, uzame ukustrugglisha, ubone ukuthi amandla akho aphelaphi. If la ephela khona ume mhlawumbe ube suphinde uqhubeke ngokuzayo kunalokho ufuna ukuforsa izinto. Indaba iqala lapho because uma ngabe uforsa izinto ekwenzeni kwakho lento osukuyenza, obvious lapho muphoqa into ukuthi ufuna ukuthi yenzeke manje kuzodinga ukuthi uhluphe abanye abantu ukuze into yakho igcine isheshe yaphumelela. So ngokwenza kwakho kanjalo kuzogcina lokho kungagcina sekunomthelela ekuthenini ungaku-enjoy ukuphumelela kwakho. Kanjani na? Because uzothi la osuphumelele khona usujabula ngalesikhathi sekumele ucelebrate ukuthi yes ngiphumelele, I achieved this and this and this. Bebese beqala ngoba abantu bayakhuluma, bebekhuluma futhi angeke bayeke ukukhuluma. Uzothi la usuphumelele khona usu-achievile, la sekumele ucelebrate khona ujabulele impumelelo yakho, angeke bahlale bangakhulumi. Nimbona nje enjena wasizwa yimina, le mali aqedile ngayo kwenza lokho abekade kwenza wayiphiwa yimina. Lokhu akwenzile ngoba nikubone nakho ukuthenge ngemali owayicela kumina. Oh ngiyakhumbula, sebayadiscussa njalo. Oh ngiyakhumbula nakumina uke wafika yazi wacela imali ethile ethi ufuna ukuqedela lokhu unemali engaka, kanti kusho ukuthi leyo mali obekade eyicela kuwena kwayona leyo mali leyo. Angithi yabo sebeqalile bakhuluma ngawe, and once yafika leyo nto kuwena angeke wakujabulela lokho, angeke waphatheka kahle for ukuthi people now they are talking about you and bayayikhomba impumelelo yakho. On the other side they pretend as if they are happy for you ukuthi uphumelele. On the other side bebe behleba ngawe nabanye abantu, bebe bekhuluma ngawe. Inkulumo yami iqonda ukuthi mina ngiqonda ukusho ukuthi mina kunanoma ngayini oyenzayo ake ufunde ukuzimela. Zama ukuzimela kulento osuke uyenza ofuna ukuphumelela kuyona. If amandla akho engakakuvumeli ukuthi uphumelele, engakakufikisi ekugcineni kwimpumelelo yalento osuke uyenza, kuvumele kwamukele lokho. Asikho isikhathi esingafiki. Liyasho neBhayibheli ukuthi konke kunesikhathi sakho. Khona isikhathi senjabulo, khona isikhathi sokudumala, khona leyayibala nje ikhathi ezikhona. Konke kunesikhathi sakho. And ungajahe ukuzicomparisha with other people because indaba iqala lapho ekuthenini wena uzicomparisha nabanye abantu. So wena into yakho yazi ispeed ohamba ngaso, kumele wazi ukuthi amandla akho aqalaphi aphelaphi if ufuna ukuyi-enjoya impumelelo yakho. So ngaso sonke isikhathi funda ukuzimela, amandla akho uwasebenzise afike la agcina khona ukufika. If kuwukuthi ngathi aseyaphela, ume ulinde uqhubeke uzame ukuzimela, ngoba uma uzofuna ukusizwa abantu angisho ukuthi ungalucela usizo kwabanye abantu, but bheka indlela okwenzeka ngakhona. Ungabe sewuba too forward kakhulu, kungabe sekuthi kulento yakho yenzayo kube abanye abantu abasesayidini abacontribute kakhulu compared to amandla akho ozimele ngawo wena kulento osuke uyenza. So by doing that ila ozobona khona ukuthi okay ngiyakwazi ukuhamba ngifike lana la angikwazi ukufika khona. This thing it's such a light. Ngizofanisa ne-light. Yabo if sibaningi sihamba endaweni ethile emnyama sikhanyise ama-light for ukuthi sibone indlela, mina elami even if likhanya kancane ngizokwazi ukuthi ngiyibone indlela. But once baqala abanye bafika la baya khona, baya ngokuphela bahamba nama-light wabo, ilawo sekuzoqala khona kubonakala ukuthi light yami igcina kuphi. So remember my purpose, my goal, my aim ukuthi ngigcine ngifikile ekhaya. So le speed ebengilokhu ngiphapha ngaso, ngihamba ngaso ngalesikhathi ngihamba nabanye abantu, sesizoqala ukuncipha. Uma kuwukuthi bekade ngihlezi ngigijima uma nginalabantu ngoba sihamba nalama-light wethu, now because abasekho selikhanya kancane lathi i-light lami,
So ila esengizofunda khona ukuzimela ukuthi okay, my light iyangilimita ispeed sami ukuthi if maybe before bekade ngihamba isikhathi i-distance engango mhlawumbe ngokuthi u1 kilometer ngispenda 30 minutes ngalesikhathi ngisenako. So now it's obvious ukuthi lo 1 kilometer akusezukuba ilo 30 minutes. Instead isikhathi sesizonyuka ila usizo understand khona ukuthi okay, shuthi amandla ami nginawo, ilambu lami lamandla akhona elingikhanyisela wona, amandla afika lana alifani nelikaSibanibani, alifani nelikabani. Then you will get used to it ukuthi no man, this thing of mine ihamba kanjena yona ayifani nekaSibanibani. So ngiqonda ukusho lokho ukuthi ake sifunde ukuzimela, uzame ngayo yonke indlela uku-understanda isimo sakho osuke ukusona, u-understande isimo sakho osuke ukusona, ukuze izinto eziningi uzokwazi ukuphumelela kuzona and uphumelele kuzo, uzi-enjoye and be proud of yourself ngaso sonke isikhathi ekwenzeni kwakho. So amazwi wami anamhlanje abesho lokho ukuthi watch your steps, ungadepend ebantwini kakhulu because abantu bayakujikela. Nibe nobusuku obuhle ngoba sekuntambama vele. Nibe seningakhohlwa, go to YouTube and search for Siphamandla Gina, then you click subscribe. Thank you.